Karong pini Karbi Anglong Tv9 News kilang aradono pansame Karong pipaju panil. Pini berta thandang nelimen mirdam phangjupi. Tangte non ki bertang ton pen arj ponikha. Hunaram tiswa rong along rong isi chingrum pet pen lindu mindu kichu amai ki padupon. La khain ko rapli diopani constituency ke padupon apar diopani hawarlong ni phai pho ar ni hunaram tiswa rong long ninga rong pen lindu mindu kichu amai ki padupon. Ningkrenga porang le lote monira tum aninga rong chipirinti. La son si ili so Karbi atum rong rubaphan che than chi mo masaya ning kan bang stame deng pon rinti. La son thosi ni phai pho ar ni apar diopani hunaram tiswa rong along aning kan bang ason thang ning kan sek pen rong isi chingrum pet pen lindu mindu kichu amai ki padupon. La so amai ki padupon adim hunaram tiswa rong arong asar hunaram tiswa hel masid pidupon lo. La penalang ni tu penaluhi sar poka chu phapon la ke is rengma ke parlo siluni jan sar ko long non ki dubom moyo dara ke hai sar pin po rong hang alang li phansi chu phapon lo. La pen ke phapona teng alang li chitong dun si alang li phan man peng po hota arwak pon lo. Amparta SGB aka hai no binti suta haladak chitong dun si rong rup ke paklar la pen ka ching thur ponji aphan lahai hui chingki chithan pon rapet. La pen hada ga rong long phirang ke klem bang phwa ka hai rup sin sing nar pen rong isia phan ma tha singing ke me pen chandon ke lok arong ki ron ma te ki pi pa jirpon. La pen puthot ning ke me pen rong ruba phan ma tha si pinang anakorte ingjira tumta pregjam rong along kinang injia son chi pi chi pa jirpon ringki. Tangte hada ga rong asar la pen moyadar amparta rong arat tumpen kaning je pon alamle arjupan isi. Arnam lang pi pen thoram terang Karbi Anglong Tv9 News. Dak Arnam lang pi athak Arnam lang pi tisorong along la dak midulindu mate khajona chohdai ko amelong nili phanang hang la pen nili ang chitong lun the pot nili ning sampik lo arkoi tarik pho lan ke nilirong lo la si nili tumpini bangke midu mate khana hodai la si nili tumpini ing samjin pen kapachun pon amelo nangka chitong dun alhi aman pen nili tum abikhoi la pinporong hang la pente alokot la pu kote tadu la pen ke nili tumalong nilirong lo la si la SDB ke hai tadu la pen ke nili tu klem rapet dang rapet hirang ke kinthong sar la pen ke guru sar la pen risobasa kadu ave kibi ki tingi tu midu cirisi nili tu midu pini gopi jon sangkar celang pot la si mesen miet pe nili tu pacun pot la si pini por bang ke nili pudai bang ke arni ke me puson si puda nili tu bang bumun bukanta pari par e son si ong la pen la son side la si nili isi Karbi akhai mate Karbi honghari alam made ki pudam la hello ili tum ajat punon se tame ha pirthe thipdam pen bang bikhoi moja arpan ar chok tum pen ekeja la pen ipi phutum na keja arona teng si nili tum pini force tame pachun pon la si nili tum edon pen tangka ake ong legalista sap cirung pen si nili tum sokam pachun pon la pen edon pen gopi la pen sangtum cheman si nili tum pachun pon la pen nili tum la so ake choki jon lokot ro si nili tum isi kachingri mate isi angke nilitum cingrum dagi pupen nilitum kapanong pondo lasi nilitum kini asengkan tu tanyan puro bangke nilitum apirangke ahin pensi pini hing pierong sondon kelok arong si erong rong nilitum hanang pipono lapengke nilitum kacopapon aluhi tum hanta penangan mate isi nilitum pipajir pono lasi nilitum pini kacet Arnam lang PKSA tumpen free coaching ki pangching pon asai ke dengpon. Diopani MAC constituency ki parupon apar diopani hawarlong ni phai pho arni Arnam lang PKSA tumpen puthot free coaching ki padupon.
la son si ar koi ni phai pho suri ni rain ko rapli arni la khain ko rapli dio pani MAC constituency ang kangalu apar dio pani a hawar long arnam lang pia kes e tum pen ka charli aw sumar tuma phan ma thasi pining ni thosi tami free coaching ki padu pontu la so ar long arnam lang pia president ake hai Anderson te ron la pen BDC Game and Sport Secretary ake hai busoninti la pen arnam lang PKSA office secretary ake hai ajointi la pen number ake si a unit tum pen chitong dun la pen apar dio pani English high school headmaster sitami chitong dun si kachitong ana kes e atuma phan kachuru pajirpon la pen apar ta la da kachari duna sumara pia potum chitong dun rinti si thandang la pen KSA atuma phan kachuru pajirpon thu la sona porang hud in arnam lang PKSA long karjapon chip abang phu ake hai Anderson tiron alang lipen ison soni alam mate abirta Karbi Anglong turmas konsera phan pangdak pon lapen kachari aw sumara phan amparta Karbi Anglong along kido ana KSA chuma phanta ison soni abirta phirang kya theino pen phan pachini pon tangte lang pon sinang alang litum pen kaning je pon alam thik boka champen arun taro Karbi Anglong TV9 news lo pini litum lo charlie song mate lamding road KSA pulo adak bangan litum ke arnam langpi KSA branch pensin litum labangso cap Anglong ke charlie ari soijang tumpan litum free coaching ke pipon abang ke litum ladak a branch pensin litum patir pipon lo kidam tangan ingkan stamin litum lo charlie song pen ke ladak thot adim stamin litum pipon lo lapen ke dam tangan ingkan pen isi nilitum chi thekdam long lake free coaching ki bi pen nilitum misna result chi theklong laje pachuning nilitum ke dam tang ladak bang thongkep susi ki pidun bang thongkep something nido labang so ki pidun hot setami 25 something student tum ke pas a result nilitum ke long lasona thaksi aku pining le thot stami nilitum lo charlie song pen ladak aku an susi ki pami don the same result palong je phanilitum kabor ido labang so kabor i long sinilitum aku pining le thot stami free coaching phanilitum RD do jot pen aku nilitum uthot kangpu pon stami pining stami aku pedo pon thulo ni tum ning rong par peklo da par do pani anam lang pi along da high school along ni tum han pin na pen son ke ching class 10 han pang cheng bu lo ni tum ka do pe karjan han nang phalo se ni tum la ke ching sak ke ching class ati char ma ta meni tum choro lo so nang than the ka po si chuning aning kam sa mi ala tum chi pi do pan si ko an ne usmar dun lo si pining aning kam sa mi son thak la bang plike bra ko an student to posipo sa mi la so mar sa mi sen the ka chari bana tum si ta me nong mi ge van the ge phan si ni tum karjan me ta mi chuning ri lo la sa tum phan ta me mi sen pe la tum ta mi than pa ni phan ngarong par pi lo ke se tum ta me la son ni tum phan la son alang le tum pe ni tum phan la son na claim pe pot pon ni tum ta me churu pe lo কোচিং প্ৰগ্ৰামৰ আৰম্ভণি কৰিলে সঁচাকৈ এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ গতিকে আমি সকলোৱে গাঁওবাসী তথা আমাৰ স্কুলৰ ষ্টাফক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে এই পিছপৰা এই অঞ্চলটোত ফ্ৰী কোচিং ক্লাছ প্ৰগ্ৰাম কৰি আগন্তুক SSLC ফাইনেল এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে কেণ্ডিডেটবোৰক যি এটা সুবিধা তথা সুযোগ কৰিছে নিজৰ শিক্ষাৰ বাবে আগবাঢ়ি যাবলৈ আমি সকলোৱে হয়তো KSAক ধন্যবাদ দিবই লাগিব এয়া এক সুন্দৰ পদক্ষেপ যোৱা বছৰো এনেকৈ কাৰ্যসূচী এটা কৰিছিলে তাৰ পৰা kania rong phar bin hum kiling men phang chwa rong arata rong ker kar flia jai me ke paman pon la khain ko da trok duwar bagri constituency ke parlo dulamara kania rong phar bin hum kiling men phang chwa rong long ta rong ker kar flia jai me paman dunlo la pen dulamara malasi kania rong phar arong along ta Karbi aron baring eminda chu tang chu bat chanang ji inchunang ji puma thadam si ar koini phai pho arni alira lon pen arnam arni aphan induk ardom ponlo la pen kar kli phejo mesen lapen bomot vokan me pik pusi pherang ke phan hang thandu lapen bin hum kilinga rolong chame sen me pensi rong ker kar kli phejo bomot vokan me sen pensi pining suri hini rang ko raplianing kan rong ker kar kli pon me sen pusi kur sar tum pen pherang ke thingno nang pachini du lapen lapu men thang chwa rolong ta pining aning kan rong ker kar kli pon along bomot vokan me pik pusi pherang ke thingno nang pachini du lapen kania rong parmen phangchu bin hum kiling la rong thoma long rong ker kar klipon along ta alira lon dopik
ลาเป็นโมนิงาสิงกันกิบังจีอาหุดสิตามีอาร์คอยพออาร์นิเลคาร์บิอารอนบาริมอดรมเกกรอยราดูอันเกรองเกอร์ดูนังปุตาการยารองพาร์บินหุมกิลิงลาเป็นเมนพังชัวรองอากุรุสาร์อาตุมลาเป็นจิงทองอาสารองอาสารลาเป็นรองอาสารตุมลาเป็นคาร์บิอารอนบาริมเทกริเซตอาตุมเป็นเพรังเกอาเทโนทานปัจจินิปอนแต่แต่การยารองพารองอารัดลาเป็นบินหุมกิลิงอารองอารัดลาเป็นเมนพังชัวรองอารัดเป็นเพรังเกอาเทโนดังการอินเจดุนอลามเลang ton pen arjupon iksine dulamara pen avinas togbi Karbi Anglong Tv9 News solam kita bangsan angkaji ni tumadan mekada cirung cirek kado lapen ni tum MSc ni tum doa dore MSc kan tanang kerap do lapen hok sini tum ningkana sek rongker rongsi rubisi cirung cirek pen nili tum pening chot kali aningkan wang tala pu hempu rongker pu si nili hin pen machi patir pi pomsi nili tum la ku klem ikbok asi pening kita amtang aningkan tame gumut bokan ado kawi nili mepi phun nili mepi et se arna mani nili kithana teng phulu te nili tumanim ni tumarokom nim barim kirim ke thir bomelang pu si nili hin pen ke nili ningki chit hipot lan sinang le pampan nili thepi alam nang tham ningkan ko an lo dak na tum nili tum dak nili kai nili cipahem pudun lo bupen peneng penan ningkaning koi rap holo nili podam joy pen nili si ke cipahem pudu darong sa basung ta nili lo arong amen ke binhum kiling agang bura binong otum ke alang tum ke nimbarim rokom barim ke rimre de ramasi alang le tum ke pu kurusar lu kimono dharom pamasi nili hin pen mate nili si parpu ponang ko peneng penan ningkaning koi rap holo nili labang sorong ker ki klem le oh churolo asingkan bangason the taxi pining le thota ar koini phai phor ni pachi tondon si longri rong ker kar ki pedupon la son si nilip constituency ke paru hiri men sing rong pha rong along longri rong ker kar ki pedupon la bang so rong ker kar ki along alhi sar poman pen kachu pha pona hawar ka prek haflong penang ka chi tongdun nilip development assistant engineer mate NDAE project naiding alang ni labang swa rong kera long aluhi sar poman pen ang chitong du lapen rong asar hin pen mati kurusar hin pen labang swa rong kera long herang kya tum kar jo hot herang kya thinu klar dak pen han pachini pon tang te kurusar hin pen kaning jelam le arjupon iksene kadong pilo dasinini tum pini mensing rong pararong longri rong kera bangke bumut bokan kaddo langte langpong ang mi et mi phun pen non kichu kijun along ansita mi et mi phun pen si nilitum pachun pon long lo lapen kaddo kawe Karbi Anglong adang pi phansita mi ni ning the je pini arni abangke kaddo kawe hempu mukrang ahir jume pen en labangsu rongker kartli long mi et mi phun pusinili ning theben si nalitum media along pen sitame ma Karbi Anglong arat Karbi Anglong adang pi phan sitame lanilitum kartli ka phejo pen chenglok along ka prek kartli long sitame mi phun mi et pen la ningkan suri hinira inkora pli kewangja ningkan bangke reng dok reng mi dolongi pusi dili ning thepen si ninang itum phan phachini tek chala nangte pinila la son the taxi halapui hemai kiling arong along ta ar koini phai phor ni pachi tondun si than rong ker kar kli pedupon la pena bang so than rong ker kar kli pon along kurusar tum bumut bukan ta mesen mithai pusi kurusar tum pen than pachini pon la bang so than rong ker kar kli along kurusar tum amen lake ram singh kiling muhiram rong phar hemari kiling la pen ronjit rong phar la pen kurusar se kari tokbi atum pen si thok jir ar kli pon la penili tuma phan Karbi Anglong tormas cancer la pen la son the taxi sar et rong pha rong along ta ar koi ni phai phor ni pachi tondun si rong ker kar kli pedupon la son si sar et rong pha rong akuru sar atum hin pen chuni ri pedupon nili tuma phan si tami rong ker kar kli adim hamren ke do adim hai hui Karbi Anglong tormas cancer penang rabason te mesenji pusi chuni ri pedupon hiri pen highway rong phar Karbi Anglong Tv9 News kan sek pen la rong ke rong op masu nilitum ini kansela hin pen kerap nitum seklong lelang
ini la abin kedu ini la bangsu ahem along ke penangan tilo tame dak ni tum sare rong parong bangke long le la si la so sorkar na pen nilitum la bangsu abang ke rap dote pusi nilitum juniri lo ratatum penta apen upon sar CEM sar la pendak nilip constituency MEC sar penchenglok nilitum pine ke nilitum la adon me carson si chirung poncholojo la si council pen akirap do po alam arjulong si nilitum phan sitame rong ker sit an bake nang pi vek nangji pusi nilihin pen ke chuning lagdung lo lapen an parda adoka ve akirap sitame council pen sitame akirap bang adoka ve ahomostiti nege ki pipo ni tum phanta asab sub council pen akirap longosonte pusi nilitum Pinia berda ke lang si intong pon ikoklo dumi thangmi